Povejte, imajo ata puško. Tukaj v kotu, kjer so metle delali, so skoraj bili same ravšice. Nekdo je prinesel eno samo srno domov in so ga že zatožile, da je ravšic. Ko so pa žandarje prišle, je brž ta malega otroka iz zibke stresel, pa srno not dal. Pa sujo puško razstavil in jo sam sebe nekam v hlače skrije, žene je pa dal metke pod ta dolgo špavp kiklo. Pole jim pa prave, pa najmam nič. Vse so pregledali, preiskavo naredile, pa čisto nič duble. In pole prave tisto komandant. Otroce bodo najbolj po pravic povedali. Povejt, imajo ata puško? O ja, imajo. Kje jo imajo? V hlačah. V hlačah jo vendar najmajo. O ja, imajo. Pa tisto, ko imajo mama v kikle, pa ono, ko imajo ata v hlačah, pa skrbdjenejo, pa naredi puf, pa tako strlijo, ko v zibke leži. So pravili žandari. Pa ne, da so pokvarjene mulce. Potem so počle, so rekle, nič, tle ne bo kruha.